छिगो जिगो झिगो झी सक्कल नेवाय मंकास नेवा युट्युब फिबोख्य माइती मण्डला असोज 3 गते छ्याकिने टेङ्गु शक्ति प्रदर्शन जनतालाई विस्थापन गर्न पाइँदैन, जनतालाई विस्थापित गर्ने न्यायालय चाहिँदैन। गैर न्यायिक शतक व खुसी मापदण्ड पीडित सङ्घर्ष समिति असोज 3 गते बिहिबार निनेसिया पेताइले शक्ति प्रदर्शन याटेङ्गुले सर्वोच्च अदालतमा खुसीसित 40 मिटर तोतेमागो फैसला जनविरोधी निर्णय जुगु थासे पीडित सङ्घर्ष समितिले गुङ्गु चिठी सङ्घ संस्था व सङ्घर्ष समिति थथे शक्ति प्रदर्शन याटेङ्गु ख थथे गुङ्गु संस्था पितुबिउको प्रचार प्रसार पर्चा असोज 3 गते बिहिबा फिबोखेले छ्यावोनिगु थका न्यसची तस्से झिन्निगु बुदे ख नेटना तबुदु गुगु थुकथन्दु गैर न्यायिक शतक व खुसी मापदण्ड खारेज या त आवास हो सम्पत्ति या संवैधानिक हक या ग्यारेन्टी या त आइएसओ लागू या के त जनता या त उखेला थुखेला याना राज्यधारी तस्से याना चुङ्गु योजना कोथले त वैकल्पिक मापदण्ड या नामे राज्य पाखी लाका कागो भूमि लित क्या त यी महानगरपालिका सम्पत्ति या त प्रतिबन्ध तगु फुकुवा या त सर्वोच्च यागु मापदण्ड या फैसला विरुद्ध पुनरावेदने जनदबाव बीत अध्यय धर्म संस्कृति व पहिचाने याना चुङ्गु प्रहार व संविधान सिमे जुएवना सर्वोच्च न्यायाधीश पिनसँग फैसला यागुली महाअभियोग तेगु नीति दबाव बीत फुक्क जनता हक अधिकार व मसीका सुनिश्चित व संविधान पुनर्लेखन या निम्ति दबाव बीत सार्वजनिक जग्गा व अतिक्रमण या ज्या निस्टेज या त पशुपतिले से धार्मिक सांस्कृतिक पुरातात्विक सम्पदा संरक्षण या त सहकारी पीडित व दलित पिनस याना चुङ्गु आन्दोलन फुवंकेत फिबोख्य माइती मण्डला याटेङ्गु शक्ति प्रदर्शन तालाकीगु निम्ति सोमबा कुपुन्दोले प्रचार यासे त्रिपुरेश्वरे सभा न यागु ख छिगो जिगो झिगो झी सक्कल नेवाय मंकास नेवा युट्युब